joto nukhung my dear friends no te haste ni joto lukurok no kaham te khumulwng Haphang tini ang press meet khaimani जों agenda wise saklaiwano announcement koyekta tongo sini TTAADC ni bwskang salo जों toma samung khainai bono twi announcement khainai जों last isi decision namani rokno declare khainai jeta जों samung khainai naimani Tiprasa otulun जों romani puilawang sanani musu proudly chini bubagrani netritwe जों je scheme na halaimani industries department by je Tiprasa scheme Chalok khai 600 auto जों rokha successfully auto makha ebong tabok je auto mawi running khai tongnai ro boro EMI ro ani bagwi ro kuno problem kwrwi boroni income kaham no ngui tongo kebo 20,000 25,000 oneke 25,000 rokbo ajew hnai chini thanibo boro khusing jagwi chungno sahaw je Tiprasa auto mani bagwi borono जों subsidy bi rokha 75,000 vacant subsidy haike rokha जों kwbangma puilao je roni naimani allegation makha je Tiprasa motha khainai no simano auto rojaknai hnai bai allegation romani kintu Tiprasa tabokno first time wngna je जों romani hai kebono जों Tiprasa motha BJP CPM Congress hai kuno nailiya haisi tabok je 600 auto nanani bisingo ang media rokni bisingtwi lukurokno sanani musugo nirok verify khainai di sungui nai di je auto nanani bisingo sudu Tiprasa motha siminde ma hnai sungui naimo oro jaga CPM Congress BJP joto no tong haisi जों kuno party sinaya je oro jaga officially fainai borokno civil score nainai bank ni hoite onek borok bank ni rejection mamani bagwi जोंनो jolijaknai bo tongo kintu omoto bank ni rules RBI ni guideline mutabek jagi loan ganang rok boroni civil score hayang khankhe borok automatically bank reject khairo koyekjon bahai cases bungkha rang bo phirok marokha borokno rang phirok romani bo chini thani tongo prai 25 jon moto rang phirok ui rokha je puilao borokni civil score naimani pore loan rok ganang rok previous record rok naijagwi bank borokno automatically cancel khairomani bagwi जों rang phirok rokha ge first time omo chini Tiprasa hasteo omo hai bubagrani instruction by जों samung khaiwi je chini Tiprasa hankhe rodi oro kuno Tiprasa motha BJP mahita nai di hongjagwi जों rokha ge tabok जों bwskango thik bahaike scheme tobonani nai tongo Tiprasa housing जों Tiprasa housing tabok bwskango khainai je mamani bobo जों bwsak khainai 200 300 400 500 omo hai wngwi mano haifano जों starting agi je jaga ADC ni omo hai housing ni kuno prokolpo omo haike generally rojaya je nukhung hamkwrai rohini kaisa project by borok koyekta location no rokha 30 ta moto rokha जों 30 ta ya komse kom nung tamosinai 200 ta ni upor ungnai nge oro jaga ang clearly sani musugo je Tiprasa scheme o bahai ni borok selection khaijaknai je boni nukhungo je sugya kisparno boni kuno financial backup kri borno जों support khainai hai hnai no maharaja omo decision nakha Tiprasa housing by pura prefabricate within 3 months complete ngoi thanai je proni simi जों starting khai hankeno beneficiary selection ngai selection ngmani pore जों fund sanction khaimani pore je samung tangphainai bo agency borokno जों rang roi rokha hankeno within 3 months ni bisingo no omo samung complete ngoi thanai haike omo hai Tiprasa housing scheme जों chalok khainai ni thangoi tongo nge teibo जों encourage khainai ni bagwi TCS TPS nini TFS TJS judicial service omo hai rokno chini Tiprasa ni bisingo जों competition kwbangma tabok khaiwi tongo जों borokno honor khainai ni bagwi borokno encourage khainai bagwi tei phainai generation no जों tambosinai encourage khainai ni bagwi impress khainai ni bagwi inspiration ronani bagwi जों je TJS TPS nini tamosinai TPS borokno जों TPS under je porikha ronai ro borokno जों 1 lakh khnaiwi honorarium ronai one time je crack khaimani no
बाहायखेनो निने IAS IPS IRS निने UPSC ना अंदर जे पास खाइने क्रैक खाइने बरनो जों 2.5 लाख जरा वन टाइम अनारियाम रोनाय जोंनि तिप्रासा नि बिसिङाव अमाहायखे जों एनाउन्स खायखा जे बसखांनि ताक TPSC कन्डाक्ट नाय UPSC कन्डाक्ट नाय आ जागाव ओ लेभेल जदि क्रैक खाइमा हायखे जोंनि तिप्रासा नि बिसिङाव बरनो जों वन टाइम अनारियाम रोनाय गे थिक बाहायखे जोंनि थानायाव ताबाव गोबांमा म्युजिशियान दङ आर्टिस्ट दङ folk dancer दङ गोबांमा फिल्म प्रोडक्शन खायनाय दङ बनो बहायनो जोंनि बबाग्रनि नायकल मंबाय जों बरनो सब्सिडी खलायबै फाइनेंशियल असिस्टेंट खायनायनि बागै जों सिद्धांत नाखा जे पार्टी जे ग्रुप जे माने डांसर ग्रुप फांथों नैने सिंगर ग्रुप फांथों बैंड पार्टी फांथों माने बैंड पार्टी बटे पाराराव माहाय खायनाय बहाया जे रिनाउन जे त्रिपुरा हास्टेव सिनिजाक दंनाय बहाय कासे ग्रुप सिंगर ग्रुप फांखा म्यूजिशियन ग्रुप फांखा बरो अप टू 5 लाख जरा बरोनि फाइनेंशियल प्रोजेक्ट सनावै रखा हंके जों बरोनो 40% जरा सपोर्ट खायनाय फाइनेंशियल असिस्टेंट ठीक बहायके अप टू 10 लाख हंके जों 30% रोनाय ये अप टू 10 लाख जदि 30% हंके जों ताम बोसोनाय बरोनो मोटामोटी जों सपोर्ट खायमानि खलायनाय जों तानि सब्सिडी सिस्टम खाय हंके जों जतनो साइमानो जोंनि तिप्रासारनि बिसिङाव जे जेन्युइन पार्टी रक बरक हंके माने नांसगै खायमानि हंके टोटली फ्री के रखा हंके बाक्सा बरक ताम बोसोनाय निनि हायनो रां नावै पायरै पायने बहाय इंटेंशन बो दं हंके जों हानि बाङैनो जे जेन्युइन पार्टी जारा रोजानाय मोसानाय निनि मोसामुं बहायगे गदालजाक अमाहाय काचे ग्रुप जेन्युइन पार्टी तंखा हंके जोंनि ट्रेडिशन जोंनि कल्चर जोंनि हुकुमनतै जे प्रमोट खायतनाय न जों फाइनेंशियल बैकअप रोनाय हाय हनै जों बरनो 40% 30% सब्सिडी खायनायनि बागै जों सिद्धांत नाखा जोंनि हास्टेव जों रिजनल पार्टी आगिनि सिमि जाय फायखेनो खोनालाय फैयो जे जोंनि हा होनो किंतु जों जतनो साइमानो जे जोंनि हानि कोनो रिकॉग्नाइज करै कामयाम जायो 80% तिप्रासानो माने कोनो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करै जे नकथाय आने अम नकथाय हाय हनै रिकॉग्नाइज करै जों आगिबो साहा ताबावबो हानि बां बनो ऑफिशियली तेवैसे अनाउंस खायनि बागै दिनो ओ प्रेस मीटो सानि मोसौ जों एंसेस्ट्रल जे लैंड ओनरशिप पूर्वपुरुष नि हयते जे आनि चुसुनि चुसु जों जागा दखल खाय दं इवेन निनि तामसनाय 1960 जे TLR एक्ट जे प्रो सना जागो बनिसे सिगां जोगजो चिनि चुसुराव दं फायो हायफानो चिनि नकथायनि पर्चा करै चिनि माइ खेतननि पर्चा करै अमाहाय गोबां चिनि तिप्रासा दं अम ताबंनि कगया इवेन कताल कग बुंया गे बनो जों निनि TTAADC नि हयते ऑफिशियली जों एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप जों बरनो रोनाय रिकॉग्नाइज खायनाय हानि बाङै जों जोंनि सब जोनल लेवल जों आगिनो बनो जोंनि ADC नि हयते साख्लाय रखा जे एप्लीकेशन खायबायदि होनो तो फनो एप्लीकेशन ताक जरा खायजाया खायजागै दङ जे खायमा जागा मैक्सिमम जागाव खायजाखा गे जे खाया तनाय बरनो बो कबगनि मुसु खायदि जों ऑफिशियली एटलिस्ट ADC नि हयते रिकॉग्नाइज माखा जे अमो फनानि हाय हनै रिकॉग्नाइज माखा हंगे जेकुनो ONGC फायथों जेकुनो गैस पाइपलाइन नि बागै फायथों रास्ता नि बागै फायथों डेवलपमेंट पर्पस नि लैंड ऑक्यूपेशन अंथों नों कम्पेसेशन छानानि बागै एटलिस्ट नि बागै कासे डॉक्यूमेंट अंगै थानाय जे ADC आनो एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट रहा जे अर जागा आंनो तंफायो आनि चुसु तंफायो हनै साइमानाय जा गे अमनि बाङै जों ऑफिशियली ताबो आं डिक्लेयर खायो चिनि तिप्रासाराव ताबो फनो जे बनि बागै पाटा नि बागै निनि खास लैंड निजेनि बुमुनि बागै एप्लीकेशन खाया खतम खायके खायदि जों गोबां माने नगो SDM नि हयते चिनि TTAADC नि लैंड अलॉटमेंट कमिटी दङ बनि सिनाव SDM लेवल डिनाइड अंगै पायो कोनो बरक तै साकाव सि सफाया डॉक्यूमेंट जे बरने रहा आरो न पाइपे हा हानिबां जों तागवान सखा जे डायरेक्ट जोंनो हेड ऑफिस नि कलेक्ट खायनाय चिनि सब जोनल
zonal ni level ching collect khaiwi chini oro head office ni hoite borono process khaiwi concern DM SDM no sung chithi roi honai je borono sung ancestral land ownership rokha nirok bono bad baki ownership mutation khaina ni bagoi process na di honai chung letter roi honai individual khoroksa khlai ngao mochini bagoi blai nangmani je asa kwrungma chung ha hai holai tong chini kuno recognize kri kuno kaisa institution kuno kaisa administration no recognize ro yangoi tongmani tini chung bobagrani netritwe ADC ni hoite kaisa government ni certificate chung mangoi thangnai tarmane bwskang ni process chung easy ngoi thangnai hani bagoi ang sanai ni musugo joto ni apply khaidi daiti ni chung bono rona ni bagoi sak thanai oma haikene chung land ni matter chung tabo 2 mas ni bisingo no chene jompoi jala SDM ni hoite khas land no borok allotment na ni bagoi apply khaimani pakse jora chung roughly 1000 khas land wo allotment na ni bagoi je apply khainai rok no chung ADC ni hoite 4 bosoro 1000 ni above land allotment ni NOC rokha SDM ni hoite borok busung makha maya boto chini ro record sok phaya kintu SDM ni hoite recommendation sok phaiwi chung borok no almost 1000 ni above land ni and ownership khaina ni bagoi allotment na ni bagoi NOC rokha nge tak recently chung haini hai 61 individual family jompoi jola SDM ni no arano chung haini hai katal ke boroni application no chung NOC ro phaikha financial tei bu chung ronai karon chini SDM level ni hoite tabo bu koyekta proposal sok phaijak tong nge omono chung bwskango bu rowui thangnai tei kaisa chung jotoni sawo chini tamo sinai tradition culture chini hukumu rono chung protection khaini bagoi tei bu samung khaini nangu hai hnai chung jotoni khanao agi bu khanao kintu koisano etodin decision najaya oma hai ngui phaimani no chung tabo niro chung TTAADC phaimani bobagra netrite phaimani ek bosor sakayao no chung joto samajpoti rok no recognize khaikha joto samajpoti no chung honorarium bo rokha per month 5000 ke tabo sujara continuously rojawi tongkho ebong ulo bo rojaknai je chung tongsak chung kri proto tei bad baki oro ADC Haphang chaloknai borok decision nawi mane ronai roya kintu chung tongsak borno rowui thangnai omo chini decision thik bahaikene tak chini 14 devata matai chung jotoni sibu 14 devata chini maharaja ni period ni simi palaijak phaimani kintu aroni chontai rok no je chini TTAADC ni hoite je respect roni nangmani honor roni nangmani eto din rojai ngoi phaikha chung phai bichar bosok kawi thangkha haifano chung leido phano chung decision nakha je borono honorarium rona hinai ge borono chung tabo honorarium per month document dong najakha per month 5000 khlai arni chontai no chung rowani bagoi chung announce khaikha tei gosiwi nakha ge chung isiwo omhai gosijak no tak bwskang ni simi borok no honorarium ronai thik bahaike chung tabo chini oro TTAADC Super League cholai tongo Tipra Idol cholai tongo ombai tak chini football young generation rokni chung jotono saimano football chini Tipra hasteo blai promote ngoi tongo tei je thungnai rok almost 100 jona borok beneficiary player rok benefit to per month 8000 khlaiwi nge asa kwbang jubok rok at least 3 month ni bangai phano borokno chung jaga rokha tei honorarium rokha bwskango boroni future ni jaga nawani bagoi bo chung borokno platform rok makha Tipra Idol bai chini rwchanai rok almost 250 jona moto audition rokha 75 jona moto nini gala round ni bagoi tabo preparation ngoi tong financial chung bahaikene TTAADC ni kaisa cricket T20 ombo chung khainani bagoi ready tongo day dog venue rok busuk tem ngnai bomhai method ngnai omo chung ulo discussion khaiwi declare khainai kintu chung sudu football simiya sudu cricket sudu Tipra Idol simiya chung cricket te onano games rok no promote khainani bagoi wasowi tongo thik bahaike chini dofani bagoi
जों बसकांगो तमा samung खायनि नां बिखारनि बाङै जेमन तिप्राहाम हाउसिंग हन्दि निनि अटो जों रमानि हन्दि बाहाय सामुंनोबो जों आगावै थांनाय गे फाइनान्सियल तलुक जे जों samung खायमेन न निरनि मेडियानि बिसिंतै जोंनि हास्टेनि जत लुकुरगनो जों सिरनानि बागैनो आं दिनै TTAADC नि ओंगै ओ प्रेस मिट खायो गे ब्लाइखे हामबाय जतन खुलुमबाय खे Sisa udah Tipraham the house move pani bopan sini apply ni ba boro daga khaidan Tipraham housing scheme tabang no चालु खायजानाय within this year माने this financial year no चालु ngoi थांनाय amki document dok ki amo जों जतनो बेनिफिशियरी सिलेक्शन खायनि बागै गाइडलाइन दक्थुं प्रिपेयर खायजा सुदु गाइडलाइन जों ताबाव रनाय माने बनि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बम हायनाय हायरक जों साख्लायबि रनाय रन्दि चाचो फैमिली चिनि तिप्रासा ने बिसिनि जे बिखराको नुखुं हुखुं करे बनि माने रंइना दि रान्दि रक सोया बनि बसा करे ते क्वेश्चन नायने करे हायरक न जों सिलेक्शन खायनाय गाइडलाइन अलमोस्ट कंप्लीट Sangka ADC Haphang je tongai borok joto da otiba sumanno. ADC Haphang माने ADC एरिया वो जो tongai joto dumana. যে লেননি ব্যাপার আবকে সিনে এডিসি সরকার বংন ফিরে সরকারনাই না ताबक जरा तो चिनि ADC ओ कुनो माने रेजिस्ट्रेशन ने अमुक करिख जों बरनो तामसने एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप हिसाबै जों सर्टिफिकेट दयनाय बनि अथनो अम हाय जे अम जोग नो और जागा नो ओ फना ब और तंगै फायो हाय हने ADC नि होयते रिकॉग्नाइज रनाय हायसि कारण कोनो रिकॉग्नाइज डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट नि होयते करै माने न और 100 बछर तंग फायो 50 बछर तंग फायो नि कोनो प्रमाण करै सरकारि बाबे न कैसे गसिया अमनो जों ADC नि होयते गसिरनाय जे न और आसो 50 बछर लास्ट माने सिन्स माने 1965 का 1945 का ब और जागाओ आसो प्लॉट नंबर आसो खते नंबर और जागा बतंग फायो हाय हने जों एंसेस्ट्रल लैंड ओनरशिप रबै रनाय तखनो रेजिस्टर स्टेट गवर्नमेंट नि थानि नंनाय Asa ta ka so je tipa ai dok ai dong je ba so sa so tipa dan solo hodo ni am je masana ro ko ma kurung dong ba amaro ko salai तिप्रादान नि बागै ताक्सि जरा कोनो दि सनक ना जायाख आलोचना बो जायाख जदि पब्लिक नि डिमांड तंखा के जेनि तिप्रासार नि बिसिम बहाय तंखा के जों अबयसि वासनाय जत लुकुरनो सजेशन रदि हनै रिक्वेस्ट खायनि मसो जे अमाहाय इवेंट खायखां के जेनि स्राइ रक यंगस्टार रक दै बेनिफिट बानाय अमाहाय कोनो पार्टिकुलर सजेशन तंखा के सजेशन रयमान